Nawe mugambithania munene wa koti nene ya CHUKA Justice GITARI akagita kwethirwa athuganirua batano baria bakuringithanwa na GIKUU kia MUTEMBEI bakethirwa bakirekerwa na MBUNDI kana ari kaethirwa athuganirua baba bageta na mbere na kwethirwa bakithikira magamba jao bari ome untubura nande bwithiritwe bukirekererwa ati bagakara rumande mwanka mweri jwa 6 ndiria bubu bukethirwa bukigitwa kagitenio kau MUTEMBEI ni muthaka uria wethirwa akiuragwa biumia bika ibithuru untubura bwatumire akaribethirwa bakithithia maandamano bakenda bara bethiritwe bakimuraga gwikirwa mpene. Samugaishima ni agukarindene kotije. John Gitari Njoka, JDL Kinyanjui Kiura, Wilfred Kiriminkari, Jameson Musyokankari na Newton Mutweri bakinyithitwe emundende ni ya koti nene ya CHUKA mbere ya mugambithania Gitari aramuthia bathomeretwe nthitango kuringana na nthitango ino batano baba amwe na gungi umwe ura atakinyithitwe kotini ibauragire Daniel MUTEMBEI ngai nterechero bate wadia magumoni. Ukiwa tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka huu masaa ya saa 4 za usiku katika barabara ya Rubate, kijiji cha Rubate, sub-county ya IGAMBA katika kaunti ya Tharaka Nithi, pamoja na mwingine ambaye hayuko mbele ya mahakama, muliweza kumuua mmoja kwa jina Daniel MUTEMBEI ngai. Ni kweli John Gitari? Athuganirua bonthe batano ibareganite na nthitango ino ara wakili wago arombete koti ibarekeria na bondi kenda bathiwirani akiraga koti ati banabago na antu bandike na umwe wago imurimi na kwoguna batiri kwigwa akirimira imera byake kagita kakambura. Washtakiwa sio watu ambao wanaweza wakatoroka. And they are first time offenders. Mara yao ya kwanza ya makosa haya. Mwana ugu mutongoria wa nthitango na reganite na iromba riru barekerwa na bondi ara akuga athuganirua baba bakarekerwa no abaure kotini akiuga kinya kuonekana kwao kotini kagitaka kwa jire bambite kwibitha wa kagita kuma kireborichi ba uchunkuni. The investigating officers commence in tracing the accused persons who had been mentioned. Hapo afisa waliokuwa wanachunguza kesi walianza kuwatafuta wale ambao walikuwa wametajwa na kuhusika na mauaji haya. All their efforts were futile. Lakini juhudi zao ziliweza kuambulia patupu. They could not reach them on their phones or in their homes. They tried their best, they couldn't. Hawangeweza kuwapata kwa njia ya simu zao za mikono au kwa njia nyingine yoyote ile, kwani walijaribu vile ambavyo ingewezekana. Nkruki ariuga no wati mono kirebo bajete kurekerwa na bondi akiuga mwingi ukaja kubona nja no ubaurage kuringana na gichanga cha kira kiari muchua CHUKA kagita kamandamano. Noe Kirimi Muturi ora noe wakili wa antoba muji wa bamutotiki ariuga athuganirua baba ibegitwe bakiruta imakania kiri antoba muchiojo na kogu bakaja kurekerwa no bainyangie ukoji. Victims are in fear. Hawa familia ya muhadhiriwa wangali na uoga and they face real threat from the accused persons. Na panatisho la maisha yao kutoka kwa hawa washtakiwa pia. Batano babaende bakathi mbere kuingirwa rumande kathwana baeterete itua ria mugambithania Gitari tariki 8 mweri wa 6 ria kumenya wegwe bakarekerwa na bondi kanari. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya CHUKA IGAMBA mbite wa Samuel Gaishma.